Ekizimbe eki kirimo ishemerezo ry'abakazi nabo abatungire butandu kandi cyongera kigibwa mu wodi y'abakazi abazire bito barabera mu kushemezebwa. Kiza kuba nikituyamba munonga kugira ngo abakyara okukira munonga abakyara baba bari kushemezebwa bashemerezebwa bakabuyamba. Orukura bashaho omwirwa reri agizire ngo bino kwesima kwango ahabo ko mwanya gubabire bine gubire gufunzire kugeragera nisa habarwira bari umwirwa reri. Ekateka ngo mu biro bice ko mu kwezi kumwe n'icweka nibija kuba bakituhereza n'ikikoze. Ayonjire yatangaza ahabuhereza oburabene bukorwa mu cyombe kweki oburimo kuhereza obuhabuzi bwo kubariro ruzaro mu bakazi okureta bakugwa abandi omukweraho ahabuhereza. Nk'aba accident tubakoreraho ikizindege cyangwa tutakamara ubwire tubahereza mbarara n'ingasharwe. Omujwekerwa wa president atangarize kwishemerezeri kulita kuza kuhera abanyakabuyanda bonka okwiyeho n'abanyatanzania abarukuraguzamu omunamba mpango. Kabuyanda Health Center 4 ni yeru kukireyo kugira abantu bingi bakuraguzamo. Abakabuyanda n'ahandi bonana baraguzamo ndirwa ruhango rutwini kandi yatanana Tanzania. Namo abantu abakuruga Tanzania bija baraguzamo. Irwa rero ntu expecting kutukora cyangwa hagati yitu n'abatanzania. So nishaba aba ministry ya health echo kongera mano mu rwaro rya Kabuyanda ni cyetengwa munonga abo kwa no twine health center no twine theater no twine stira abantu ba Kabuyanda bakiri bingi abarukwetenga services ejo. Echombe kechi chombe kirwa government ubwo rukurabira o ministry y'amagara kandi kimazireho miliyoni rwenda bitu ni kitekatekwa kwera cyangwa o myamagara o muri sinjire y'amashuma gasha kwa Ruth n'wamanya.